بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nam musidɓe julɓe ndaroɓe ɗo télévision meɗon Jama TV haray men salmini on nokku kala ka wonɗon haray hande kadi en wawi hewtutude e koddiriye Allah subhanahu wa ta'ala wona no andirɗen noon sakki aljuma e Jama TV non fadi en o saa ɗo en yewtay ko yewiti e kaɗo dina meɗen jeri o ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko famini en haray miɗo seeditano hoore an seeditano on ala reweteɗo nafa rewɗo on lorramo rewali sina Allah subhanahu wa ta'ala wona wiru noon ko deftere makko ba'da auzu billahi minash shaitanir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni haray hiɗen seeditoɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo nelirmo diina gonga ko sikki wo ala e muɗum sikki wo ala si tawi woni nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo ko o khatimun nabiyina kadi annabajo hay gotito wawata artude ɓawo nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala kanko so tegi programme makko on o régli programme makko on o gayni hay hunde wawata wadde ɗum ɗon wa jaffal qalam Allah subhanahu wa ta'ala si o windi o signi o tampi hay hunde ko wawata bonutude ɗum ɗon ala o wi khatimun nabiyina wa imamul mursalina nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama ko timmode annabaɓe ko almami nelaɓen foppo kadi nelaɗo hay e gotito arata ɗo inna ko nelaɗo alqur'ana jaɓa ɗum haqqille haysiɗe jaɓa ɗum ko waɗi alqur'ana seytaniken o khatimun nabiyina ko timmode annabaɓe hay nelaɗo hay goto arta ɓawo makko hande kadi hay goto nelataki hande kadi ko heddiɗo ko yottinoɓe ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam acci kom alqur'ana e sunna wona nelaɗo makiri noon mi acciri on piiji ɗiɗi en tanki hiɗon jogitiriɗo on majjata alqur'ana e sunna ko waɗi kaɗo dina ko Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti garanti kaɗo ka yottinte ha ñande dargal ngal dari ka yottinte ñande be ñande heɓa to yottinoɓe kaɗo dina par ce que ko alqur'ana ko Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti garanti e kaɗo dina fi makka wolete ñande be ñande ko nelaɗo acci kon alqur'ana e sunna ɗum ɗo yewtete fi muɗum ha ñande dargal goɗɗo go mara feere goɗɗo go mara feere ifa ɗum ɗo alqur'ana yewtay fi ɗum ɗo ha ñande dargal dari ayi ko ɗum waɗi hay goto wawata arde ɗo hande kadi wiye oɗo ko annabajo alqur'ana wawa ƴettude ɗum ɗon la sellata ayi ɗum ɗon sellata abada ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama addi kon ɗum ɗum wata alqur'ana hakkille ƴettata jaɓugol ɗum ɗon hande kadi ayi
nelaaɗo muhammadu sallllahu alih w sallam ko timmode annabaɓe ko imamul mursalin ay ko imamul mursalina ko timmode annabaɓe hande kadi hay goto wata arda ɗo inna ko annabajo alqur'ana ƴetta ɗum ɗon ay hara hiɗen seedito ɗum ɗon hiɗen seedito ɗo nelaɗo meɗen muhammadu sallllahu alih w sallam ko allah subhanahu wa taala ko woni ko nellirimo diina gonga fiyo timmin kanɗo e hoore diinaji ɗin fop ay joni noon haray hiɗen du'ano mawɓe men yewitiɓe kilifa aada kilifa diina haray hiɗen du'anoɓe ɗen toro allah subhanahu wa taala yo allah subhanahu wa taala ɓoyni ɓe yeeso meɗen ha wasi tawni hara luttay ay ko waɗi ko ɓeyata kon yo allah dandu en paykum mo mara kilifa mo mara mawɗo hara ɗen toroɓe ɗo mawɓe meɗen kilifaɓe ka diina kilifa ka aada hiɗen toro allah subhanahu wa taala yo allah alan ɗon ɓoynuɓe yeeso meɗen hasite woni luttay ɓeɗo karma ko e men ɓe wonɓe ɗo réseau sociaux hino andintiden kaɗo diina hiɗen duwani hoore meɗen ɗen duwaniɓe hiɗen toro allah subhanahu wa taala yo allah ɓoynuɓe yeeso meɗen hasite woni haala luttay hiɗen du'ani ɓeɗo kadi aboneɓe meɗen wonɓe akotoure tanji mum fof heeɗo ɗiɗo émission ji meɗen katara bi jama tv hiɗen weltaniɓe hiɗen toro allah subhanahu wa taala kamɓe kadi yo allah ɓoyniɓe yeeso meɗen ha tawni luttay enen kadi yo allah subhanahu wa taala waɗon tara ko wonɗen e wajorde ɗo ko saabu allah wa ma uridu illa al islah haray en fandaki wona moƴƴingol haray Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o wi hon wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ay wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala o wi préparane yafuye adondiri e yaafuye yaafanede bakkatu immorde ka joomi moɗon adondiri e yaafanode bakkatu immorde ka joomi moɗon ɗaɓɓon alijanna mo andanɗa hoore maɗa yanji makko on no fota e asama on kañum ma e leydi ndi mana goɗɗo so tawi woni a tinnike e ɗaɓɓugol oɗo alijanna a tinnike moƴƴere nde allah subhanahu wa taala yamirma nden onana o wiiri noon wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa man ata ar rasula fagadi ata allah kala ɗoftiɗo nelaɗo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam haray o ɗoftike allah kala ko nelaɗo on addani on jaɓe ɗum ko nelaɗo on haɗi on kon fof haɗite a woni insinanantoɗo bakkatuji maɗi wona no andirɗen noon ɓay hiɗen andi ko bakkatu woni ko naɓata jommum yiite ko baraji woni ko natata jommum alijanna joni si tawini a waɗi tum bakkatu si a waɗi bakkatu andi malaikaji wonɗo ka ñaama on ko on laami wonɗo ka nana on joni noon wonɗo ka nana on ko ɗowne windude bonɗi ɗin wonɗo ka ñaama on winda moƴƴi ɗin si a waɗi moƴƴere hum ko tongatama ko gande wadde moƴƴere nden haray malaikaji on windi honno jiɗangol banu adama o moƴƴere nden ayi si a waɗi bone ɗo yo malaikaji windo bonɗi on windu o ko ñamode tawde kanko laami o wiya accanmo taw seeɗa ha dara si tawni o insinoto ayi amma noon si a insinike hande kadi ɗon bakkatu ɓe efasamo ala ka e windede ayi ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala inni insinane joomi moɗon insinane bakkatuji mon ɗi hey onon yo jiyaɓe am waɗɓe bakkatuji ha taƴi moƴƴere Allah tuube ruttoɗon mi yaafo on insine astaghfirullah subhanallah ɗum ɗo hino heefa bakkatu hino laɓɓina jommum e bakkatu ko ɗum waɗi sa daari baqiyatu salihati on ko astaghfirullah subhanallahi walhamdulillahi wona nelaɗo on makire noon enen si tawi woni caangol ili e dambugal goto kala e moɗon tawi ñande beñande a lototo ɗon laabi 5 e nder ñallal ngal est ce que tundi heddoto e ɓandu ma ndu la heddotako ayi ko noon way kadi ko noon way kadi ko noon kadi wayri wona insinanagol ɗiɗo bakkatuji muɗum ɓay neɗɗo on hiɗa waɗa bakkatu mo anduɗa hiɗa waɗa kadi bakkatu ma anda
ay fof hino heɓe hiɗa waɗa ɗo hunde sikka an tigi tigi ɗum ɗo koye moƴƴi wonɗa hara ko hattinirde e bonnugol wonɗa ay bon kono si tawi woni hiɗa insinade Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum heefantama bakkatuji maɗin maya taw hara ko a laaɓuɗo ay joni sa daari baqiyatu salihat on ko ɗum woni ɗon julde kala siɗa wadde astahfirullah 33 subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 ko ɗum waɗi ɓe inni e neɗɗo hino yaafane bakkatu mo waɗi hakkude waɓutu e waɓutu mana a jooli subaka wi astahfirullah si a falji ɗon e Allah kala ko faljuɗa ilandema subaka naɓi fana ko faljuɗa ɗon bakkatuji ko waɗɗa ɗon wosi tawni ɗa woɗɗiti bakkatuji mawɗi ɗin bon wona sirkalngol Allah ƴaggalngol nene e baba e koytata siga ɗiɗo piiji tewagol passi wara wonki koytata siga ɗiɗo piiji so tawi woni ɗa woɗɗiti e ɗiɗo bakkatuji jani joni si a juuli subaka wi ɗon astahfirullah eɗa insinade bon kala faljere ko waɗɗa hakkude ɗon e fana tawi na ko faggitanɗa na ko tewiɗa na bakkatu ko yaltintama e l'islam waɗɗa a juuli fana insinirke ɗon kadi astahfirullah subhanallahi alansara wona noon futuro wona noon inchallah an ñallal ngal fof a taway haray bakkatuji maɗi fof a yaafetene nder ñallal ngal ko waɗɗoɗa hakkude subaka e fana kon bakkatuji maɗi yaafe ɓawde juuluɗa fana bakkatu ko waɗɗa hakkude ɗon e alansara kon yaafe ay so tawni a juuli alansara bakkatu ko waɗɗa hakkude ɗon e futuro kon yaafe geeƴe waka zalika ay ko ɗum ɗo woni important insinana gongol ay ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala inni wa saari u tinne hittine ila mahfiratin faade e yaafuye yaafanede bakkatu min rabbikum immorde ka joom moɗon honnum wa jannatin ɗaɓɓon alijanna arduha nde tawde yanji on alijanna on assamawatu no fotawe asama on wal ardu e leydi ndi mana neɗɗo so tawi woni a naati alijanna sa okkama alijanna a taway alijanna ma on antun alijanna ma mo jonneteɗa on yanje mum haray ino fota wa funnange e hirnange mana wa o aduna ɗo fop antun alijanna ma on a jonnete ko fotata wa aduna hara ko an goto pet daremo den ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala toujours wi alijanna komo andanɗa hoore maɗa safe koko ɓernde aden koko ɓernde meeɗa mejade fi muɗum nowru meeɗa nande siga muɗum ha hande ay ko alijanna ko ɗum waɗi so inni mana fa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna heɓugol alijanna ko ɗum ɗo yimɓeɓen hani haɓude fi muɗum ko ɗum ɗo yimɓeɓen hani kombatude fi muɗum ko ɗum ɗo yimɓeɓen hani tinnade fi muɗum mo kala inna kaari ɓura talan alijanna ñande janggo wonano o yawiri noon ɗen andi wo na ɓurgol ma ɗo aduna woni goɗɗum na ɓurgol ma otoje woni goɗɗum wona ɓurgol ma galleji woni goɗɗum wona ɓurgol ma compte bancaire ji woni goɗɗum mo ɓurima janggo haray o ɓurima ay wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna oɗo alijanna mo andanɗa hoore maɗa ɓe wi antun si a heɓimo haray no fota mana alijanna mo okkoyteɗa on no antun no fota wa hakkude funnangue e hirnangue ɗum ɗo fara ko antun occupé e moƴƴereji ko woni e muɗum ɗon bon so goɗɗo heeɓi ɗum ɗo ko ɗum haray o sunoto hande kadi si goɗɗo heeɓi ɗo noon aduna honnunde a heeɓi ɗo façon aduna honnunde si tawi woni a heɓali ko wiyete alijanna ko a wiyali a heɓali ko wiyete moƴƴere nden janggo haray ko ɗum heɓuɗa amma yeyi hara ko a miskino ay sa heeɓi ɗo honnunde siɗo a haray ɗo ha inne kan woni premier risal dans le monde si a waliki a maayi tawi a ala dinal islamu haray ko a maayi ko a miskino o inni wo honnum o aljana noon o iddatti ko o marana lil muttaqina ko wonande huloɓe Allah ɓen kono kay mo hulata Allah no heɓira aljanna yombata wawata wonde sabana ko sa huli Allah wonano wir noon allazina yuminuna bil khaybi ɓen gonɗinɓe Allah ko wirni ay sabana no wodi ɗo woɓɓe goo ko ɗum heeɓiɓe ko hay Allah subhanahu wa ta'ala hiɓe sikkiti ay hay Allah subhanahu wa ta'ala hiɓe sikkiti ay joni noon majjere ɓurali ɗum ɗo majjere ɓurali ɗum ɗo ma ƴettugol seytane waɗa giɗo eno woni inna seytane aduwwu lakum fattahizuhu aduwa ande oɗo seytane ko gaño moɗon onon kadi jogite seytane gaño andi toon seytane o ƴettanino Allah garanti o wi ɓiɓɓe baba adama ɓen fof ɓi adama fof mi majjinayɓe
mi jooɗante ɓe lal maɓɓe fewngol ngol fof mi yamiraɓe nde ɓe sansata tagude Allah ndin hande ndaare joni hande hay rewɓe ɓen hande a wari ɗo goɗɗo ko ɓalejo tawa ko danejo hande a yeyi ɗo gorko hino comportam ça fait mana mi sansalerise maɓɓe ndo Allah subhanahu wa ta'ala yamiriɓe no ɓe wonirta no mi sansana ɓe ayi mi cuɗana ɓe ko boni kon ɓe ƴetta ɗum ɗum ɓe haɗa ko moƴƴi ko ndaare hande mo kala no ƴetti style waɗi hoore mum mo kala no waɗi no ƴettani hoore mum mana ko ƴettugol piiji adana yankoji ɗi seytane cuɗani jama on mo kala no ƴetti ɗum ɗon hande considéré ko ɗum ɗon woni goɗɗum ay mo kala hande no ɗaɓɓi no comportera fi innede no kaari no fini kaari ko star jo ko ni eni tata ɗum ɗo fof ko andanɗa hoore maɗa ko cuɗariji ɗi seytane indino cuɗanayi ɓiɓɓe adama ɓe fi majjugol ɓe itta ɓe laawol ngol ayi joni noon ɗum ɗo fof si tawi woni neɗɗo on a wawali andude kaɗo si tawi woni a hulata Allah si a hulata Allah ko honno wawata andirde ko honnum no rentora e seytane bon hara heɓe ko ɓe wino to kon tun ñande ɓe nangoyta ñande darga ɓe yeeso ɓe darno yeeso Allah ɓe malayika ɓe landoɓe onon ko honnu wonno ɗon e huwode ka aduna hon wono ɗon e huwode ka aduna ha waɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala e nelaɗo yamiri on kon ɓe wiya honno haaduma ala kha'idina ay minen ko wonno haaju amen ka aduna meɗen jumpa tun wondude e jumpoɓe ay seytane zayyana lahum su'a amalihim seytane ƴetta piiji bonɗi ɗin cuɗana ɓe ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe sika hande ko ɗum ɗon woni goɗɗum hande ndaare tun komɓe woni star ɓe ɓen hande komɓe wona e jokkede mi siki ko andanɗa hoore ma jokkoɓe fi aduna piiji ɗi andanɗa hoore maɗa ɗi yowitaki e dina ɗi yowitaki e sunna piiji aduna yankoɓe ɓerke hande mo kala no ƴettide référence inna mi wawi wa kaarje mi wona wa star jo kaarje nanditino haɗanɗa hoore maɗa ɓen wona hay julɓe amma ka football walla ka côté musique walla ka côté goɗɗum ngo kono ɗo ayata dogo ono inna mi nanitata ɗo e ustasi kaari min kadi mi jokkaɗami wa ustasi kaari ayi walla imamu kaari mo kala hande ka woni ƴettede référence ton a tawi ko yimɓe jokkuɓe affaire aduna piiji aduna yankoji ɗin tun ayi ko ɗum ne zayyanna lahum su'a amalihim ayi no seytane wino ɗon mi ƴettay ko boni ko mi cuɗana ɓe ɗum mi labinana ɓe ɗum ɗon si ɓe yi ɗum ɗon ɓe sikka ɓuri ɗum ɗon e moƴƴude ala ayi hara ko perdigo goɗɗo ɓe so fe mi sansana ɓe les région maɓɓe noon Allah subhanahu wa ta'ala wiri no fof mi sansana ɓe fes ayi bon joni noon ɗum ɗo wawima noon okkude ɗum ɗo bo anda a wawi no Allah subhanahu wa ta'ala noon inna seytane lakum aduwun fattakhisuhu aduwa kori ande seytane o fo gaño mon kori jogite o gaño a wawi andude seytane e gaño mo te woni ɗa jangude alqur'ana hiɗa jangude sunan nelaɗo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam amma si tawi woni a famali ɗum ko seytane watta giɗo par ce que enen hiɗen konti ça fait o aduna ko so tawini o marché tun enen ko ɗum kontuɗen goɗɗum ayi o wi e o iddati o aljanna maranama lil muttaqina wonande huloɓe Allah ɓen allazina ɓen yunfiquna ɓe no dépensa fi sarra'i sanga satti ayi ayi waddarra'i e sanga lorra waɗi mana sanga satti si yeehi ha satti bon dépensa jawdi ma ne fewde ka satti ɗon ayi sa daari noon hande ɓurɓe hewde ɓen si satti ɓe na yo adden joguito ko mum kon ɓe anda hono wata ayi mana na fewdo hoyende wona fewdo sattende kamɓe sa wiɗa ɓe o hino satti ayi ɓe financata jawle maɓɓe ɗe waddarrayi e sangal lorra wal kasibina al khayzi e ɓen moɗoɓe tikkere mana kon boni hulowo Allah si satti ha satti tawa ɗon ƴetta e jawdi mum ndin finance si lorra waɗi on tigui dépense wona nawnare ko yitata siga ɗin piiji bon wal khasimina al khayzi e ɓen moɗoɓe tikkere kon woni moɗugol tikkere mo andanɗa hoore maɗa waɗeɗa ko satti goɗɗo toñama walla piyama yennama waɗama ko satti tertoɗa ɗon accira saabu Allah mana heɓa ko metti goɗɗo waɗama ko metti accira ɗon muññora saabu Allah ayi wal afina anin nas
ay yaafotoɓe yimɓe ɓen ko waɗi noon kono yiɓen ɗo woni ko waɗidirta Allah subhanahu wa taala inni yaafodire mi yaafo on ay hiɗen andi ɓe inni ñande janngo ko sattinta dargal ko tawta hara yimɓe ɓen hino waɗodiri ɓe yaafodirali wallahi si tagore nden fof yaafodiri sattede dargal ko naneten hino wole ko en nanu yayi inde muɗum ay kono no tewa ko sattinoyta dargal angal yaafodirgol yimɓe ɓen ay wal afina anin nas yaafotoɓe yimɓe ɓen wallahu Allah yuhibbul muhsinina mo yiɗi yimɓe moƴƴinoɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala mo yiɗi yimɓe moƴƴinoɓe ɓen ay wona nelaɗo makiri noon neɗɗo fof neɗɗo si tawi woni a fanki mana si a fanki duuɓi temedere lebbi temedere hiɗa deƴƴi ko sattanma ko sattanma ndeɗa wowla yo taw hara ko moƴƴi woni ko wowlata amma si tawi na ko moƴƴi wonoɗa ko wolde hara e fanku ayi ko waɗi ala wo e konngol sina si a wolingol to malaika en ɓe windaygol woni ko bonnini ko moƴƴi koɗo gay mom neɗɗo si a wowlay wowlu ko moƴƴi sa andi a wolata ko moƴƴi hara e fanku ko ɗum noon ɓurma moƴƴande ay sabuna si a fanki ɗon beteke a ala kay windete kono si a wowli tun ɗa andi peletti windete ay joni noon sa wowlay kay mom wowlu ko moƴƴi tawini a wolata ko moƴƴi hara e fanku ay ko ɗum waɗi so yini wallahu Allah yuhibbul muhsinina mo yiɗi yimɓe moƴƴinoɓe ɓen joni nen enen hannde konnguɗi men ɗin ko ɓuri heewde e muɗum ko bonnayɓe kaka waddidirte walla ka ñooreji waɗete walla fewjugol no janfodir no janforta ha hendo ko yimɓe ɓen ko siga ɗum ɗon bolugol fi no moƴƴira a goto ay onni walla zina ɓen isa fa'alu si tawi woni ɓe golli fahisatan bone aw zalamu ma ɓe toñi anfusahum wonkiji maɓɓe zakarullah ɓe jandoto inde Allah ay ɓe insinanto Allah ay fastaghfiru li zunubihim ɓe insinano bakkatuji maɓɓe ɗin bon par ce que no wirde noon ko ɗum waɗi si insinanagol hino moƴƴi nelaɗo maki istaghfiru insine wiye astaghfirullah wiye subhanallah min Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko fanɗi ñande be ñande mi insinato laabi temedere ko ɓuri fandude kon ko ɓuri fandude ko ñande be ñande mi insinato laabi temedere ko waɗi insinagol astaghfirullah ko ɗum ɗo heefata bakkatu itta bakkatu e neɗɗo ko sabu bakkon ɗin ɗo wata natude alijanna Allah subhanahu wa ta'ala on wonɗo bakkatu natata alijanna Allah subhanahu wa ta'ala on ay bon nde tawde noon neɗɗo on ɗo hiɗen wonde e seytane nde jokki en bimbe ciciɗen no cuɗande en golleji men ɗin hiɗen bonnude Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen bonnodirde hakkundeji meɗen kono kay mom ko andan wonano andirde noon ɓay pelletti o astaghfirullah insinanagol ko ɗum ɗo yafanto en bakkatuji men ɗin kono kay insinanoɗen e bakka insinanoɗen tinnoɗen e wiigol astaghfirullah subhanallah insinano Allah subhanahu wa ta'ala bon tawaka noon e insinanagol Allah subhanahu wa ta'ala tewagol basi waɗa bakkatu on ɓay hino andi si insiniki Allah subhanahu wa ta'ala yafata ɗum la ay ko insinorta ko ɓay hiɗa andi peletti e hoore maɗa no gasa hiɗa bonnude goɗɗi goo ɗi anduɗa e ɗi a anda te tawde banu adama on ko na timmuɗo banu adama on kay ko faljowo ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tu rena e faljere ay insinanoɗa saabu kullal Allah saabu yafanede bakkatuji maɗa sabuna Allah subhanahu wa ta'ala ni ko mboni ko jaɓanto yaafo fuye ko ɓen bonnuɓe hara nayorta hara ɓe anda tawaka e jaɓanteɓe tububuye tewotoɓe pas bonna ha gayna inna no insinanade Allah subhanahu wa ta'ala ay oyni wallazina ɓen isa fa'alu si tawni ɓe golli fahisatin bone aw zalamu ma ɓe toñi anfusahum wonkiji maɓɓe ɗin zakarullaha ɓe jantoto inde Allah ay fastaghfiru ɓe insinano li zunubihim bakkatuji maɓɓe ɗin wa man yaghfiru zunuba illa Allah ko hombo woni mon yaafano bakkatu ko hombo woni insinano bakkatu sina Allah la ay wa man yaghfiru zunub ala mon yaafo bakkatu illa Allah ko wona Allah ay wa lam yusirru ala ma fa'alu ay walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna
joni noon hanki si a andi ñewugol goɗɗo ko bone he e nayde hari hamin haajan wo ko ñewugol yimɓe bon andi wujjugol ko bone angal juulugol ko bone e ko waytara sogiɗo ɗo e waytare kala nde andu hunde nde anduɗa nde ɗo ko hunde bonde ɗa Allah subhanahu wa taala yiɗande wona no wiiri noon kala ko boni kon fopp ko yaa terto kala ko anduɗa ɗum ɗo ko boni ko yaa terto ko moƴƴi kon adda embere ko marɗa feere kon joni noon ɓawde anduɗa ɗum ɗo koko boni ñoore koko boni zina koko boni yarugol beere koko boni bon ɓawdi anduɗa ɗum ɗo kono kay momo ilandema nden ñande a andi ɗum ɗo ko boni a insinanike Allah subhanahu wa ta'ala na ya andu ñoore koko boni inna ɓay harɗa ñawde insinanoɗa hande jango kadi wona ño'owo kadi la ko ɗum wiyete tuba murta ko suma lutta ɓawdi anduɗa nde ɗo hunde ko bonde a tubani ndi Allah subhanahu wa ta'ala wona ya yillito e mayre kadi mi tubana ñoore hande jango kadi mi fuɗɗitoyo ɗum ɗon la ko ɗum waɗi so inni walam yusirru hara noon anduki tubala gani deppito kadi ala ma faalu e konko ɓe golli on hara kamɓe ya alamuna heɓe andi heɗa andi pelette ɗum ɗo ko bone deppitoɗa ɗon e hoore bone on ay Allah subhanahu wa ta'ala wi ulaika ɓeɗo jazauhum joddi maɓɓe ndin maghfiratun ko yahuye min rabbihim immorde ka joom maɓɓe wa jannatun e alijanna tajri hino ila min tahatiha sengole e alijanna on Allah naaru canɗi khalidina fiha ko ɓe luttinteɓe ka alijanna ton wa ni'ima moƴƴi ajrul amilina joddi golluɓe ko moƴƴi ɓe ayi mana no wiiri noon tinne hittine adondiri e insinagol yafanede bakkatu ayi wonon yimɓe dépensoɓe waɗoɓe sadaka sanga satti wonon yafotoɓe yimɓe ɓen si tawi woni on waɗi bone on tañanike on falji Allah subhanahu wa ta'ala walla on falji musidɗo e muɗon tuubo rutto ɗon siko musidɗo ma anduɗa bonni tuuba ruttodama kaari yaafolan mi bonnima ɗum ɗo tuuba yaafinoɗa e musidɗo ma on o yaafoma ko bonuɗa Allah kom insinanoɗa tubana Allah ɓawde tubanɗa Allah noon hara a ruttaki on bone mo tubanɗa Allah ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ni ɓeɗo hino wodani ɓe joddi immorde ka joom maɓɓe e yafanede bakkatu e alijanna harano ila sengole e alijanna on canɗi on num o wi hon num moƴƴi joddi golluɓe ko moƴƴi kom kadi ko gonga halati feƴƴino min qablukum aditinoɓe en sunanu moftaji avant ono mofta nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam moftaji feƴƴino fasiru yahe fir ardi ka leydi fanzuru ndaron kayfa ko honno kana la torno aqibatul mukazzibina yimɓe fennunoɓe nelaɓe mum ɓen yiile ka leydi ono mofta nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama moftaji hewɗi feƴƴino ilandema e baba adama ha nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam moftaji ɗuɗuɗi feƴƴi fennunoɓe nelaɓe mum ɓen yahe ndaron konno men wattirirnoɓe ndare annabi nuhu ne makko ɓen halkirano ende hendu ndun arno ndaro yimɓe annabi salihu no halkirano yimɓe annabi lutu ndaron no halkirano fir'auna e musa ndaron no fir'auna halkirano e woɓɓe goy kadi onon mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko onon sikkuɗon ɗen sikkude onen ko honnum sa yi hande hiɗen jindude ko leydi Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen waɗude ko faala hiɗen bakkoɗen nde bimbe e kikiɗe Allah subhanahu wa ta'ala no acci en ɗon ko fi enen nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam fattanino ko en nde nelaɗo ƴentinano ko asamaw ndo yiwno moftaji lettuɗiɗi no halkirano noon o wino Allah subhanahu wa ta'ala joomi am mi torkema wota halkiri mofti anɗe wona halkironoɗa moftaji adiɗi ɗin noon Allah subhanahu wa ta'ala inni gasi mi okkima ɗum nelaɗo mi halkirta mofte maɗen no mi halkirno moftaji arandi ɗin noon ayi
o inni kono mofte maɗen kala wuruɗo ɗon ha maayi o tawi lanɗo tawi o tubali mi nangay on tigi nangal yagginaygal passe tububu jeey ko aduna ɗo si a woni ɗo Allah subhanahu wa ta'ala okkima occasion no tuubira o okkima duuɓi o addi alqur'ana ɗo sunna hino ɗo o okkima duuɓi no rewiramo kanko Allah subhanahu wa ta'ala a jooɗi ke ɗo a jokki weeli foti ha a tawoyi Allah subhanahu wa ta'ala tawi lakara mara moƴƴira hun hay gootum hay hunde ala ko heɓɓituɗa ɗon nelaɗo e mawnude fi ka jaaɗo koye mofte nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ko jiyaɗa nelaɗo fattorantama fi ɗum ayi tifa par ce que Allah subhanahu wa ta'ala jonnima tan ko wawata rewde Allah tuuba ruttoɗa o yaafoma ko an sali ayi anni ko ɗum andi heferaji go yedduɓe go jonnon sinnama ɗo heferaɓe go en sikka ewa ko ɓeyato joni sa daari ɗo kono woni hakkude julɗo e kefere kono woni différence hakkude julɗo e kefere na ɓeyni honum assalatu na julde nden wa man taraka salata faqadi kafara kala saliɗo juulugol kala accuɗo julde haray o wonti kefere o yeddi joni ko jelo e men hande enen jelo ɓen woni haajaka e julde no ƴetti julde watte ɗum ka ley koyɗe mum no fofi ɗum ka leydi e goɗɗi goo e goɗɗi goo e goɗɗi goo ko ɗum waɗi sinno ɓeyni yawmal qiyama si wona ha sattoyi mofte nelade Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓe dogoye argo kay wendu kawsara yargol malaika ɓen ƴetta e ɓole yiite luuboɓe nelaɗo ma ka acciteɓe ɓe ko jiyaɓe mofte an ɗen ni acciteɓe ndu ko wendu maɓɓe ni terteɓe ɓe yara ɓe maka la Muhammadu ɓe sansino ɓe jeyaka e ma ɓe sansino aman tasabba bi qawmin fa huwa minhum kala nanditiɗo yimɓe koye maɓɓe o jeeya fi ko a ɓiɗɗo pullo nene ma e bama fof koye dinal islamu heɓa a immi ko ɗo a nanditinoke ɓeya to jive ɓen walla kirete ɓen to ko an e maɓɓe toon ko an e maɓɓe jeyda ko an e maɓɓe immidinoyte ñande janggo ayi joni noon daare hande en wiya ɗo ko en julɓe hande ko comportement homɓe wonɗen ƴettude hande esse comportement men on ko comportement diinal islam kan wonde nga yarde hoore muɗum kono wasa ɓeyni jileɓe ko hande karam ko ɓen fof hino foti jile ɓen fof derayino ko hoore raay enen jile fof hande en derayino ko hoore raay hande mo kala men no jumpude no wadde ko faala hay goto ala tefude esse ɗum ɗo l'islamu hino dagini ɗum ɗo ko honno l'islamu wi e ɗum ɗo l'essentiel kañum woni ɗo tun aduna mum kum marsa heɓa no feƴƴinira aduna mum kum islamu no dagini ɗum ko noon dina wiye ɗum tefa ayi bon kono kay ko ɗum neɗɗo fof neɗɗo hino haani andude culture mum on anda ko noon diina ma kan yamirma hunde ko nde mari valeur wo ko nde mari valeur ko nde labba wo ko nde labba en tant que a julɗo so tawni islamu no harmina ma nde woɗoɗa nde wama atakum rasulu fa khuzu wa man nahakum anhu fantahu ay ko parce ko ɓuri hewde kon no wirde non seytani koko moƴƴi koko boni kon koko ɗum o cudanta yimɓe ɓen ɗum safa ndaare ɗo tum ko dina kañum ɓen hino daro iyata hino daro ɗo sabita ko sukaɓe jokkuɓe diina ɓen andanɗa hoorema no waɗi no ƴeddi no joguiti diina kan hino ƴetti coñci l'islamu ma suddiɓe ƴettuɓe coñci l'islamu ɓen no respecte l'islam ko ɓen nanta hino sabiteɗo no wole ɓe no waɗiri ni ɓaɗiri ni koye ustasi hoy walla koye ibadu hoy ni e nanga et pourtant len fof meɗen koyen ibadu ko hombo woni wona ibadu déjà si a andi an o julɗo ko honnum Allah subhanahu wa ta'ala wi ibadu a tawi no an e hoore maɗa a duwano ko yaltirde ɗon hoore maɗa sa landanoma kono woni ibadu a wiyayno ko an woni ko an noon mbawan tawede ibadu par ce que ibadu ko no ibadu rahmani ko maccuɓe am min Allah ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ibadu ko maccuɓe Allah ko hombo woni wona makkiɗo Allah ka ley nangue ɗo si tawi woni a wi an wona ibadu an wona ibadu
Allah subhanahu wa ta'ala inni hawara yaltuka ley nange makko ɗo yaltuka ley asamaw makko ɗo ɗaɓɓoya nokku goo ka wona harana e ley asamaw Allah o an si tawi woni a tawa kay ibad na ibadu ɗaɓɓoy aduna goo ko wona harana yo aduna Allah ɗo ko ɗum andata yeeɓe ɓe janga joni noon siko goɗɗi goo siko woɓɓe goo ɓe andanɗa hoore maɗa hino jokki ɗo hino nandi ƴetti cuɗade seytane hino gollitirde ɗum bimbe kikiɗe ɓen ɗon a nanta hino sabita nan tafi ɓen ɗon hino wowle ayi komo comporte ke ɗo comportement l'islam nana hiɓe sabita wowla haɗa ko faala ɗaɓɓa bakkatuji par ce que ko l'islam wonɗa e sabotude wona on noon wonɗa e sabotude de ko l'islam ɗum noon ko hakkude ma e Allah subhanahu wa ta'ala ayi ɗum waɗi so inni ayi ulayka ɓeɗo jasaahum joddi maɓɓe ndin mahfiratun ko yaafuye mi rabbikum e morde ka jommoɗo wa jannatin e aljanna tajri hino ila min tati a sengole may al anharu canɗi ayi wani ima moƴƴi ajrul alamina jodde golle e kamɓe kom mana yahe ka leydi ndaron ko honno Allah subhanahu wa ta'ala halkirno ɗi moftaji yeddiɓe nelaɓe mum ɓe joni onon mofte nelaɗo ko ɗum sikku ɗon ndaare ko ɗum piiji goo ndaare tungo ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala yahi ha tawa hara e hoore ko jaɓani nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kon e hoore ko yurma nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kon e hoore ko teddin mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kon tawa hara mawo yeƴƴito tagore nden seeɗa immorde e sattinangol ɓe sattendeji bon hande jawle no woodi kono barki ala e muɗum nawnareji ara hande ko hande piiji ɗin ɓuri newade kono ko hande ɓuri sattude ayi ɗum ɗo fof koko Allah subhanahu wa ta'ala ɓaytuñeyi ɓen en wi'i ko nelaɗo addi kon wona haaju meɗen en ɗaɓɓani hoore meɗen Allah e nelaɗo hettani hoore waɗani en sariya enen en wi'i sariya Allah e nelaɗo ko addi kon ɗum wona haaju meɗen enen e Allah subhanahu wa ta'ala en anday kono ɓay tun kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmede makko nden woni ko adi ko ɗum waɗi o dardude tun seeɗani ko siyayi ha jama on jumpi ha o yeƴƴito en seeɗani jama on kadi maƴa kadi yeru ɗum ɗon ayi no wonano wiiri noon neɗɗanke ko tedda hoore astaqalayni ayi neɗɗo insu e jinni neɗɗo e jinna ɗum ko yimɓe tedduɓe hoore ko si tawi woni lette ɗen ari hoore mum ɗum seeɗa tun meɗinama lette seeɗani tun insinano ko Allah subhanahu wa ta'ala ndaare tun si satti si satti ɗo ayay neɗɗo o hino tuuba rutto e Allah insino kono si yahi ha newike Allah addi newende hande kadi ɓe yejjiti Allah si Allah addi ɗo tampere yey fof no yankinana e Allah wallu men Allah wallu men Allah wallu men si woni ha Allah subhanahu wa ta'ala addi newene nen hande kadi fof yejjiti Allah ayi ko ɗum waɗi so inni haza ɗum ɗo bayanum ko tasakuye linnasi wonande yimɓe ɓen ayi wa hudan e peewal wa maw'izatun e wasu lil muttaqina wonande yimɓe hulayɓe Allah ɓen mana goɗɗo si a ndaari no Allah subhanahu wa ta'ala halkirno yimɓe annabi nuhu ɓen an kadi a taskoto no wattana yila enede min kadi desi mi waɗi ko ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala rawnatanmi sa ndaari no Allah subhanahu wa ta'ala halkirno fir'auna noon a taskoto anda he enede mana ɓe moftaji aranɗi ko ɓe halkirano kon enede ko ɗo e ɗo ɓe rewno ha Allah subhanahu wa ta'ala halki ɓe an kadi a taskoto no wattana yiila ayi oyni haza ɗum ɗo bayanum ko ɓanginangol linnasi wonande yeɓen ko bo maw'izatun e wasu lil muttaqina wonande huloɓe Allah ɓen ayi sa fe neɗɗo sino wonde kulol Allah neɗɗo sino hula Allah ittaqilla haysu ma kunta neɗɗo sino hula Allah kanko kala ka o woni haray mo wonde kulol Allah o migirto o akkitay haqqille makko par ce que ɗo joni miɗo jooɗi ɗo mi wala ɗo joni est ce que Allah subhanahu wa ta'ala wata arde tawalan kam won ɗo joni ƴettalan huuɓina ɗo adnago on fi ɗo joni miɗo andi fi an est ce que hande miɗo andi ko hande fi an huuɓata kako janggo kako faƴƴi janggo kono kay mom
ɓay mi annda ko hande fiyan huɓata, mi annda ko janngo fiyan huɓata, mi annda ko faƴƴi janngo, ko hikka koko arata koko heewi. kono kay neɗɗo wonu hulowo Allah nokku kala ka wonɗa. kono min komi andi ko si tawni ɗum Allah subhanahu mi heeɓi sattede Allah subhanahu wa taala jaribo rilan heege ma Allah subhanahu wa taala jaribo rilan jawdi ko ɗon tummi andata kulol Allah ko simi heeɓi tu letti Allah ɗen ka fanɗi o mi andita Allah yer ɗum ɗon en tant que no weli no foti mi anda Allah mi haccita kay Allah ande kadi ko weli foti on tummi jokki wona ɗum woni neɗɗo joggiɗo kulol Allah neɗɗo hulowo Allah weli metti a jogoto kulol Allah ngol ittaqulla haysuma kunta alhaali no ardiran ma wona e neɗɗo hulowo Allah par ce que ko hande ko janngo a anda eyi Allah subhanahu wa taala ni wala tahinu wota on lo'inkino wota wonu yimɓe lo'inkiniɓe e kaɗo dina Allah wala tahzanu wota on suno ɗi piiji aduna yankoji ko yiyoton ɗo weli foti hande hilam Sénégal janngo silam faala ko Amérique mi waloyta wota on suno ɗum wota on suno e galleji maɓɓe wota on suno e compte bancaire ji maɓɓe wota on suno e otoje maɓɓe wota on suno e weli foti maɓɓe en tant que hiɗon jogiti l'islam wa antumul a'launa ko non woni dow ay in kuntu kon non ko so laatike mu'minina hiɗon gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala ko si ɗon gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala sabuna pullo fuuta inni wo mana ko banto woto bonitay mana cuucal jembangal ay banto woto pet bonitay cuucal jembangal ay kono si tawi woni cuucal mangal ko an suusani hoorema wona goɗɗo jombuɗa wona goɗɗo jembuɗa ko an suusani hoorema ko ƴetti responsabilité cuucal mangal hay siki ñiɓama ka dande ma a tawa way décision ma ko décision ma par ce que ko a jemba kono kay siɗa andi no Allah subhanahu wa taala wi'iri noon si tawi woni a woni neɗɗo gonɗinɗo Allah subhanahu wa taala jaɓɗo ko Allah subhanahu wa taala wi'i kon moƴƴere nde o maranma nde ñande janngo no wona no wi'iri noon alijanna goto petti a tawi ko jonnete ko no foti wona o aduna ɗo fop ko ɗum ɗo waɗum ɗo neɗɗo goto petti jonnete ñande janngo e nemaji ko woni e muɗum e hoore toon nawyetake nawnetake dewal ala toon ko weeli foti tun woni ko alijanna toon ayi kono si tawni hiɗa ɗaɓɓude ɗum ɗo hiɗa hooli peletti Allah subhanahu wa taala okkoyte ɗum ɗo ko noon sunotoɗa ɗo e galleji goɗɗo ko noon sunotoɗa ɗo fiya heɓali katti kattije ko daasa par ce que fi honnum sa heeɓi ɗo honnunde sa maayi ko ɗo accata ɗum sa maayi ko ɗo accata ɗum kono kay no wirnoma fi zalika falyatanafasil mutanafisuna ɗaɓɓugol alijanna on to ko ɗum ɗon yeeɓen hani tinnade fi muɗum ko ɗum ɗon yeeɓen hani combatude fi muɗum kono kay si andi ko ɗum ɗon wonɗa e ɗaɓɓude a sunota ko ɗo e noosu aduna noosu aduna a tawa fi ɗum ma penama saabu aduna ɗo noosu ala ɗo ko tampere woni ɗo ndaare tun ko ɓurɓe jogade jawle ɓen ko ɓen ɓuuri mapade hay waliɗanotako ɓen ɓuuri mapade eyi Allah subhanahu wa taala wi wota on suno e galleji maɓɓe wota on suno e weeli foti maɓɓe en tant que hiɗon jogui l'islam wa antumul a'launa kono woni sengodoy in kuntum kono noon ko so latiki muɓɓinuna kon gonɗi mbi Allah subhanahu wa ta'ala in yamsaskum qarhum ande si tawi woni heeɓi on bone fagadi massal qawmu qarmun mislahu ɗin boneji ɗon ɗen lette ɗon ɗen barmande ɗon ande ɗum kadi heeɓino woɓɓe goo ayi misluhu ɗum heeɓino woɓɓe goo kadi wa tilkal ayyamu ɗiɗo ñalɗi nu dawiluha meɗen yiltidira ɗi baynan nasi hakkoniɓe ɓen nelaɗo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallama o piyaka o barmina o piyaka ha ñiiƴe makko itta o piyaka ha ƴiiƴam makko ɗan sili tewatata ko coñci makko ɗum o ƴettata o ɓonno o pompa ƴiiƴam makko ɗan fiwota ɗan hibbo ka leydi
nde tawde si ƴiƴan annabajo hibbi e leydi Allah subhanahu wa ta'ala wallitay ndin leydi ɗon wallitay nden saara ɗon Seydina Jibrilu ari o wi he o ari hawta nelaɗo o wi ko jomma neliran ɓe piiɓe ma kaaƴe ɓe piiɓe ma ha barmimma jomma inni yeetolan si tawi woni komi halka e fopp maɓɓe kono nelaɗo maaki o wi accituɓe ɓe anda si ɓe anduno ɓe waɗatano ɗum nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗama embargo ɓe inna kala jokkuɗo nelaɗo wota on soodu e jungo maɓɓe kamɓe kata wota ɓe soodu e jungo mo hay roy e maɓɓe ɓen wota on jombu kamɓe kadi si ɓaari kam on fi jombugo wota on jombimɓe wona Makkatil Mukarrama ɓay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam feri o yahi Madina noɗno ton e woɓɓe goo hara ɓe darni galleji ɓe darni buildingji ɓe acci konti banquière ji si ɓe fokkiti jokkugol nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimɓe Makka ɓen hefera e Makka ɓen ɓeyna gasi ɓeyna si tawi woni a jokka e Muhammadu haray jawdi ma ndi fof ko Makka ɗo akkata naɓorta hay dere hay mbuɗu goto a naɓorta ay on tigi wakkilo ɗum saabu jokkugol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam saabu dina l'islamu kam e andugol on tigi pellet ndi jawdi ɗo e ɗuɗde so on tigi maayi ko ɗo akketandi ay to noon woni toon ko nako lannata nako huɓata on tigi hakke ɗum ɗo kono kay onon ɓe wuurɓe fof nder lero si on heeɓi sattendeji ande woɓɓe go heeɓino sattendeji ɓuuri ɗi kono ɓuuri sattude saare ka jibbinaɗa mawnuɗa ɗo raweɗa e nden saare yaltinaɗa e mayre ɗaɓɓa jawdi ha heɓandi heɓa building ji heɓaɗi 9 ɓe innama si a yalta e ɗon saabu jokkugol diina saabu jokkugol nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawdi ma ndin hay mbuɗo sappo ɓuuri fandude a naɓorta ari woodi nayi woɓɓe goo tawi hefera e makka ɓen hino andi si ɓe jokki nelaɗo diina kam ɓurta heɓude doole ko yimɓe jogiiɓe doole si ɓe hokkiti yaltugol makka tara hefera ɓe jaɓata ɓe yalta ɓe yamirayno woɓɓe goo ɓeyno haɓɓelan e saako a yiyano ɗo julɗo hino naade e saako haɓɓe wawa si tawini ko wonɗo e rondade donc mum yaha hara nayi ɓe anda ko goɗɗo woni toon haɓe yaltina on tigi saare makka nden on tigi yalta heɓat no jokkira nelaɗo ko satti ɓuri ɗum ina woodi awa onon ɗo si on heeɓi boneji on heeɓi sattendeji ande woɓɓe goo heeɓi no ɓuri ɗum wa tilkal ayyamu ɗiɗo ñalɗi no daawilu ha meɗen yiilaɗi meɗen yiltidira ɗi bayna sakkude yimɓe ɓen honno waliya alamallahu allazina fiyo Allah subhanahu wa taala andu ɓen amanu gonɗinɓe ayi si satti hay enen pullo fo tawi ɗen wosa satti o andata giɗo si satti ko ɗon andata giɗo si wuti e nokkel ko kadi Allah subhanahu wa taala o sattina yo ndara ay nagasa ani ɗo joni karanko Ibrahima no joɗiɗo hino waajo no gasa ko ɓay hino haara ma ko ɓay piiji goo hinno marsude no gay sattiɗo joni koyte ko mapidi men fewde ɗo wona yawgol waagi ko nani kono heɓira mbuuɗi sapporu ayi e goɗɗi goo ifa sa ndaari enen joni ko wiyete diina kon ko wiyete diina l'islam kon joni ko hoccugol ayi ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala ndeɗo sattende ala kulli haalin o jarri buray e ndeɗo sattende ha o ndaara ko homɓe woni gonɗinɓe ɓen homɓe woni gonɗiɓe ɓen o yattakhisa o jogito min kun e moɗon suhadaa yamɓe sahidi ma yamɓe ka ɗo diina wallahu Allah la yuhibbu zalimina o yiɗata ɓeɗo yimɓe toñoɓe Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗata ɓeɗo yimɓe toñoɓe ay fi honnum wali yumahisallahu fiyo Allah subhanahu wa ta'ala mehu ay wali yumahisallahu fiyo Allah subhanahu wa ta'ala laɓɓin ay allazina ɓen amanu gonɗinɓe wa yamhaqal kafirina o meha ɓeɗo heferaɓe o meha ɓeɗo keferaɓe fiyo laɓɓin gonɗiyeɓe ɓen o meha ko wiyete hefara yakanga kon waqul zahal ja al haq wa zahaqa al batila innal batila kana zahuqa ko ma gube e cendi sendodira
wayno wirto noon lurranoka yeddondiranoka confusion arali hakkunde ɓen sina tumande gonga on arno nde tawno hari fof ko weeli foti woni ko jokki on say haade yeddodiral ala kono l'islamu arno wi ɗum ɗo waɗete ɗum ɗo waɗetake ko ɗon yeddodiral ngal ari woodi jaɓuɓe gonga woodi kadi ɓe jaɓali gonga ayi wali yumahhis allahu ko fiyo allah subahanahu wa taala laɓɓin allazina ɓen amanu gonɗinɓe o yamhaqal kafirina o miha ko wiyete hefere yagangol am hasibutum ka on sikku ono an tadkhulul jannata on naatay aljanna walamma ya'lamillahu hara allah subhanahu wa taala andali allazina ɓen jahadutiniɓe min kunge moɗon wa ya'lama sabirina hara allah subhanahu wa taala andali ɓen muññiɓe waɗano wirto ni wal ashir ande neɗɗanke fop woni mi wondiri alansara innal insan tabiti ne neɗɗanke fof la fi khusrin woni e nder perdi e nder hayrere hoyni honno illa allazina si wona ɓen amanu gonɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golle moƴƴe wata wasaw ɓe jamadiri bil haqqi gonga wata wasaw ɓe jamadiri bis saburi muñal kono kay mum nden sikkude alijanna ko ni tun bon allah subahanahu wa taala hino tagi yiite himo tagi alijanna peletto ɓe wi yiite ngen heewoyay alijanna on heewoyay kono kay mum guɓe conde sendodiray ɓaylo ko yimɓe ɓen e jinnaji ɗin natoyte alijanna ko yimɓe ɓen e jinnaji ɗin natoyte yiite kono kay fedde jinni ɗiɗi ɗi sendodiray guɓe cende samodiray julɗo original on tigi e julɗo local on sendodiray payɗandi pellet sa immike ɗo joni a yeehi sodugol coñci ko original on faalaɗa a yaha anda ko ɗum ɗo woni original on sooda iɗa andi kadi siko coggu local on kadi marɗa hiɗa andi a heɓay coggu original on hara ko original on faalaɗa acca ɗon original on yaha sooda local on andi a watta ɗum awa kay moom laakara kadi allah subahana wa taala o sendodiray net julɗo original e julɗo local o sendodiray net hara na daragollo tun ina komin julɓe a wona mu'minu haqqan illa allazina amanu wa amilu salihati wona neɗɗo gonɗinɗo allah gollowo golleji moƴƴi wata wasaw bil haqqi wona neɗɗo wowlowo gonga yamirowo gonga kadi wowla gonga yamira gonga wata wasaw bis sabur wona yamiroɓe yimɓeɓen yoɓe muñño an kadi sa waɗama muññoɗa am hasibutum on sikku an tadkhulal jannata on naatay aljanna walamma ya'lamillahu hara allah subhanahu wa taala andali allazina ɓen jahadu tinniɓe min kunge moɗon wa ya'lama sabirina hara o andali ɓe yimɓe muññiɓe joɗegol tun ina ko ko allah andi julɗo ko allah andi naatowo aljanna waɗa ɗum tun heɓata aljanna wala kadi ko gonga kuntum on laatinoke tan mannal mawta hiɗon yelotono nde mayde min qabli an talquhu ko addi on hawnirde e mayre fagadi ra'aytumuhu joni noon on yiinde wantum onon tanzuruna hiɗon ndaara nde ɓeyano wiwno nalaɗo Muhammadu sallallah alih w sallam mana nde ɓe wiwno to annabaji mum on farlu men jihadi waɗan men jihadi men yamen hoɓoya fi lawol dina allah o wi ene taw si taw si jihadi farlama e hoore moɗon si on yeddata ayi nde jihadi ndin farlanole e maɓɓe wallahi yedduna heddi seeɗaɓe a waynen ɗo kadi moftinalaɗo Muhammadu sallallah alih wa sallam enden en fof dow ko en julɓe ko allah andi julɗo joni kay siko a julɗo a gollay golle julɗo en tant que ko a julɗo a gollay golle julɗo joni ko a julɗo si a gollali golle julɗo haray ko a honnu man tasabba bi qawmin fa huwa minhum komi julɗo mi jaɓi simi gollali noon golle julɗo haray komi honnu kono kay momo ɗon eno jari landagol ɗon no jari taskagol darta hoore mo moƴƴa on wiwa ma muhammadu wonali illa rasulun si wona nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko nelaɗo kala woni ko nelimo
gaddi ko gonga khalati feƴƴino min qabulihi ko adimo ar-rusulu nelaɓe go ay afa in mata si tawi woni nelaɗo maayi aw qutila ma o warama in qalabtum e yo o rutoto ala aqabikum e dow ceddidiji moɗon e dow ɓawa moɗon mana e yo nelaɗo muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo o wonali sona ko o nelaɗo Allah e yo si tawi woni nelaɗo maayi walla o warama ka jihadi e yo on yalta l'islam hande kadi on tertoro l'islam wona no wonirno noon nde nelaɗo feƴƴinno woɓɓe goynuna joni hande kadi l'islamu lanni addunoɗo dina o maayi hande kadi dina lanni ha sahaba makko seydina omar en o ƴetti kaafa o ari o inni kala wiwɗo o wi si tawi woni o inni kala gonɗinnoɗo kala tawnoɗo ko nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam jokki haray nelaɗo maayi kala andunoɗo ko l'islamu jokki haray l'islamu no ɗo l'islamu mayali hande islamu no ɗo ko muhammadu yeey ko acci kon hina ɗo ay o inni kala yiltitiɗo e ɓawa muɗum kala jiltitiɗo e ɓawa coddi muɗum wi l'islamu muli jokkata l'islam mi tetta e leggal dande on tigui nde ay ɗiba e yo si tawi woni nelaɗo maayi e yo on yalta e l'islam on wiya l'islamu lane e tertoɗo l'islam ay Allah subhanahu wa ta'ala wi faman yanqalibu ala aqibayhi kala wiwɗo haaji mum ala e l'islam golata l'islam daragol joɗo ena ko Allah andi julɗo ko Allah andi natowo aljanna joɗoɗa saloɗa gollirde l'islam bon nde tawde ɓayle hiɗa andi hiɗa nde falanoɗa mbuuɗi heɗa andi honto rewruɗa ha heɓuɗa mbuuɗi ko ɗum ɓene daaro ɓene taw ɓene o sa yi heɓuɗa anda yi tampuɗo yo e jakala nder ɗa heɓa wo a tampay aljanna Allah kon kay ko walagol ɗano heɓatamo walagol ɗano heɓatamo kako wiwgol tun dina ka ɓernde ko ɗum heɓata aljanna Allah o nde falanoɗa galle maɗen eɗa andi kon to rewruɗa ha galle heeɓi ko waloɗano hokkuma galle kaka ko waloɗano hokkuma katti katti weli ko dasa ko waloɗano hebbini compte bancaire ma o akhi aɗon kay mom tigi no hani wattande yiila ayi Allah subhanahu wa ta'ala yi faman yanqalibu kala o ruttiɗo ala aqibayhi e hoore teddude muɗum wi islam wona haaji mum falan yadurullah saya ɗum lorata Allah hay fus Allah subhanahu wa ta'ala ini onon tagore nden fop onon tagore nden fop son darki e henere wotere on gonɗinilan on jaɓi komi wi kon on fop ɗum ɓeydata e laamu angum misqala zarra onon tagore Allah nden fop kadi so on darki e henere wotere on yeddilan wi min komi Allah komi addi kon on sali on jaɓali ɗum ɗuytata e laamu on gon kadi misqala zarrati e puis silan faala kadi mi efasa on no fof mi itta mi adda woɓɓe goo kadi wona no halkiron ɗe moftaji arani noon wona yimɓe annabi nuhuɓe nde ɓe wino ɓe sali l'islam ɓe jaɓali o halkanaɓe fof maɓɓe waddi woɓɓe goo kadi onon ɗo si on wi dina kan wona haaji mo on gollata dina falaysu ɓe gaw min mahum mana Allah subhanahu wa ta'ala wi mi efasa on ɗo mi itta mi adda woɓɓe goo hara ɓen ɗon jaɓay dina kam ɓe golla dina kan no mi wiiri noon silan faala ayi ba kono kay wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadurrullaha sayya kala ruttiɗo e coddude muɗum ɗum lorata Allah fus wasayajzi Allahu sakirina Allah subhanahu wa ta'ala hino saati yoɓude golluɓe ko moƴƴi kon ko moƴƴi ayi Allah subhanahu wa ta'ala no saati yoɓude golluɓe ko moƴƴi kon ko moƴƴi wa ma kana hanana li nafsin wonki wo wonki anta mutande ki mayata illa bi ijnillahi so wona e dungaje Allah fi jihadi farlama nelaɗo ini arema en jihadi alay haɓen fi sabilillahi o ruttike ɓawa coddude moɗon o inni ono on yata haɓugol fi dina Allah kam hon fi wota on maayo fi kullol mayde ɗum mana wonali hiɗon daɗira mayde nden fi ɗum sabu no ñande lajjal ngal ari o ñande lajjal ngal ari
hay si tawni naka jihadi wonɗa a maayay seyɗo harata ka hoore danki ma si mayde nden ari a maayay no woodi ko goɗɗo ƴoƴana no woodi ko goɗɗo waɗa kala bantegal noma no woodi ko goɗɗo moytu hara wona nde mayde ala par ce que ala ka nde ala ñande waɗuto ma hewto alhaali nde wonɗa wono wonɗa nden ñande maayay adindintake sa ahum fe intintake sa minute hum ala kulli haalin ñande lajal ma ngal hewto ñande ngal hewti ala kulli haalin rewral ngal wo rewral ngal nden ñande on tigi yahay ay wa ma kana hanana li nafsin wonki wo wonki anta muta ndeki maaya illa bi isnillahi sina e dungaje alaare Allah subhanahu wa ta'ala hoddireno ka nden ñande ay kitaban ko winda ɗum muazzalan waqintina ɗum waɗa wagutu ñande hewti waray la sakka siko sabu kullol mayde haddi ƴetton yawon haɓa non diina Allah kan ande on maayay wa man yuridu sawaba duniya kala faalaɗo aduna kala ɗaɓɓoɗa aduna nu'tihi minha min okkaymo aduna on ay wa man yuridu sawabal akhirati kala kadi ɗaɓɓuɗo lakara nu'tihi minha min okkaymo lakara on si a ndaari ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi aduna ɗo ko alijanna kefeero toujours ne sen wi kefeero e inne ko ɓeyato innuɓe jabani nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ɓen heferaɓen no heewi hakkude men enen hannde wiɓe ko julɓe ɓen wa man tasabba bi qawmin fa huwa minhum o aya toujours kala il faut que accite haqqille o moƴƴa ma fokke tastoɗen o moƴƴa kala nanditino ɗo yimɓe hara e jeyama e maɓɓe hiɗo haani ƴettude alqur'ana tasko ndaara ko honno julɗo haani wawde ko honno julɗo haani wadude ko honno julɗo haani accude ko honno julɗo haani a comporterade ayi kono fii ko a julɗo a ƴetti comportement heferaɓen to tawi ko angaɓe woni ka jikku naka ñandu wonaka hoɗande wonaka wattande tawi alhaali ma on fof ko ɓen ɗon ƴettuɗa référence a wi noon ka julɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni ko hange maɓɓe jeyda ayi ko ɗum so wi ɗo kala ɗaɓɓuɗo aduna mi jonnaymo aduna o ayi ko ɗum sa ndaari ɗo yimɓe jokkuɓe weeli fotiɓen kamɓe ara Allah subhanahu wa ta'ala yombinana e picci ɗin ka aduna ɗo Allah subhanahu wa ta'ala inni no sikkude noon ɓay tun ko aduna ɓe suɓi mi jonna ɓe jawle fii ko ɓe bewira ɓe jokka weeli foti ɓe sikka huwa hayrul lahum wa huwa sarrul lahum ɓe sikka kamɓe ɗum ko moƴƴere wonande ɓe e kaari barki hande sawta kaari no aussi no wawi wonde goy ɓay wona jogiiɓe ɗo jawre ɓen fof inte ko ɗuma mana goɗɗo si a heeɓi ɗo jawdi honnunde yo taw ɗum Allah walle haran nden jawdi ma ɗon hino yaadi e ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yarli kon go'o hara jawdi ndin kono laaɓi ndi heɓori ɓawo ndi heɓori kadi ko laaɓi ndi financé kadi e hoore ko laaɓi haray ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi mi okkima moƴƴere aduna e lakara ayi kono si tawi woni heɓori no heɓori wo tawi ɗum kadi financé take e hoore ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi yarli ɗum fof ko fi aduna wona e financede yewen daro eɗen kaari barki Allah subhanahu wa ta'ala ne wa huwa hayrul lahum kamɓe ɓe sikkude ɗum ko moƴƴere wonande ɓe huwa sarrul lahum gara ɗum ko bone wonande ɓe sabuna ko ɗen jawli Allah subhanahu wa ta'ala inni ñande janggo ko feeriji yite ɗe watteteɗe ɓe paasire joom majje ñande janggo ayi ko bone wonande ɓe ayi koto bone wonande ɓe wa man yuridu sawabal akhirati nu'tihi minha wa kala ɗaɓɓuɗo kadi lakara men okkaymo lakara on ko ɗum waɗi julɗo kala e nangaro en tant que julɗo haqqan si a torki ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o jaabide naalima ɗo ya andu hino jaabade sabuna ɓe wi du'a yanata e leydi hiɗa toroɗo joni Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore jawdi hare Allah subhanahu wa ta'ala nandi so okkorima jawdi ndin jawdi ko lorra wonante
ko bone wonandema o salama janude jawdi ndin fi wotande bewine hara mo mujama moƴƴere nder lakara ay o accanama konko tornoɗa mo fi jawdi ɗon o remplantama ɗum alijanna ma ya taw ya moƴƴere nde ñande janggo hara koko tornoɗa aduna ɗo so jonninama ɗum ɗon bewinteno kono saabu ko naɓuma jahannama ay sikka joni sa wattina lila taskaki moƴƴa ma fama l'islam sikka Allah subhanahu wa ta'ala aña ko ɗum wala jabinandema du'a ma o Allah subhanahu wa ta'ala rutata du'a julɗo ko go o jabinanima aduna ɗo walla o maranima ha lakara ay ko ɓuri hewde kon no si tawni ko moƴƴere nden o yiɗanma ko ɓuri hewde kon ko tortoɗa kon ata ko ɓuri hewde kon o maranoyte ka bonoyte ato ay ɓay ko ɓuri hewde kon aduna on nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam no ƴeddinano ko yiite ko no o wiwno oyni ko ɓuri hewde ko alijanna kono ko wiwno o ko ɓuri hewde e yimɓe alijanna ɓen ko miskina ɓen joni noon enen wiwɗen mo mara jawdi wata gollude diina nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nde o maayi ko million ji jeeli o rona hay sapporu woturu ɓuri sah ɓuri fande ronno ko alqur'ana waɗi ko rona kono ɓurɗen nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o ƴentinama ka alijanna o ndaaro o wi ko ɓuri ɗuɗude yimɓe alijanna ɓen ko miskinaɓe ɓen jawdi ko bewinayi ɗum ko ɓuri hewde kon si jawdi heɓi ke ndi ɗuuɗi wallah ko bewre hikkata ɗon innal insana la yatiha an ra'ahu stahna neɗɗanke no bewa si tawi no yi way woni patron woni grand cadre no heewi kawon tigi bewa jawdi bewinayi fitina innama amwalakum wa awladukum fitina ɗe jawle mon e ɓiɓɓe mon ko nambar wonde ɗum ko fitina si tawni l'islamu famaka o ƴentinaka yiite o inni ko ɓuri hewde e yimɓe yiite ɓen ko suddi ɓen ko rewɓe ɓen nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam landi o inni ko fi honnum ko rewɓe ɓe ɓuri ɗuɗde ko yiite o inni rewɓe ɓen ɓe ɗuɗɗini huɗugol ɓe huɗay rewɓe ɓen ɓe huɗay ɓe yennayi ay kuddi moƴƴa huɗugol moƴƴa ko yiɗa rewɓe ɓen wo kamɓe Allah waɗirimani surtout ɓiɓɓe maɓɓen Allah waɗirimani hunde kare suddiɗo kala suddiɗo yo rento e huɗugol ko yiɗa ɗum wo kamɓe ɓiɓɓe yo Allah waɗirimani hay ɓeyni ɓiɗɗo mon addanan kon kuddu hunɗa so dal yo Allah waɗirimani Allah waɗirimani nelaɗo maaki ko ɓuri ɗuɗɗinde rewɓe ɓen ka yiite ɓe huɗay ay kono huɗugol moƴƴa ay ɓi ko ɓuri hewde yimɓe aljana ɓen ko miskinaɓe ɓen bon ko on to tippuɗen ha wiɗen mo mara jawdi wawata rewde Allah no hawni ay wasanajizia sakirina Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i miɗo yoɓa yimɓe yettuɓe lam ɓen yimɓe yettuɓe lam min Allah subhanahu wa ta'ala miɗo yoɓa ɓe ay miɗo yoɓa ɓe difa kala yettuɗo lan mi yoɓa yonti ko ɓuri moƴƴude e jonti ko waɗi noon neɗɗon ɗo ko ma yetten Allah subhanahu wa ta'ala wayin taw duni matillahi la tuhsuha an neɗɗon si a konti ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗanma kon a wata huɓidade ɗum a wata huɓidade ɗum nemaji ko Allah waɗanma kon ela e juuɗe naɓe koyɗe addi e gite e noppi okkuma kadi noon cellal fi no wawa ɗaɓɓirde nguurema on a waɗanma kadi arsike an neɗɗon si a konti nemaji ɗi Allah waɗanma ɗi a wata huɓidade ɗi daroɗa ɗo ɗon saloɗa yettude Allah subhanahu wa ta'ala wiyan Allah na haajuma Allah subhanahu wa ta'ala ni azkuruni azkurkum anditelam mi andi taw kono kay ko ɗum waɗi so inni miɗo saati yoɓude yettuɓe lamɓe sabu no Allah subhanahu wa ta'ala hino jari yettede Allah subhanahu wa ta'ala hino jari yettede nam Jama TV haray inchallahu rabbi neɓata haray waɓutu mon en hewti si tawi woni hiɗon wawi natude ɗo lando ko jowiti e dina meɗen kan ɗo yerkota kala ko famuɗen haray toujours no yewtirten noon en jooɗoral ɗo tawde ko gandal joƴƴini en ɗo ko margol gandal la ko wontun en fandaki so wona moƴƴingol nde tawde kadi fewde nder ɗo ko enen Allah subhanahu wa ta'ala okki
yo jooɗo ka Jama TV ɗo fewtodira jama on ɓangina ko yoyte oɗo l'islam no woodi ɗo buy wonɓen e darda ɗo andanɗa hoore ma ene ɓuri en gandal buy wallahi ɗen seediɗo ayi haray en jooɗiral ɗo tawde hara ko gandal joƴƴinen ɗo ama uridu illa l islah balle ko minni walaw bi aya ko yiɗangol tun hoore mum moƴƴere nden jiɗano kadi tago wonnan fof moƴƴere nden haray toujours no yewtirten noon en jogaki gandal landagol question ji landagol lande seedno kadi ko hotere ɗen kon tun e ɓay haray no woodi kadi ko faamuɗen enen kadi e dina kanodi ko Allah faaminni haɗa ko yerdu on tun woni akkitirde numéro téléphone on kala faalaɗo natude lando ko yewite dina meɗen kadi tawni ɗen wawi faami ɗen wawi faaminde on tigui si en faama kadi no wirɗe noon haray en maray ɗo landal ngal ha hewten karma koye men ɓuuri wentewde e gandal en ɓe ɓurta en laɓɓinande haray ɗon wawi wadde 78 waɗon 116 82 38 naton ka Jama TV e landa ɗon e ko falɗo landare no gata dans 5 minutes 6 minutes ha 7 minutes inchallahu rabbi wawi wayodirde ɗon wawi wadde 78 116 82 38 siko extérieur wonɗon waɗon 00 221 78 116 82 38 nam Allah subhanahu wa ta'ala wi e wasanajzi Allahu wasanajzi sakirina Allah subhanahu wa ta'ala hino saati yoɓude yettuɓe mo ɓen ko waɗi Allah subhanahu wa ta'ala hino jari yettede alhamdulillah rabbil alamina yettore nden fof ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wodan ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko hana yettede waka ayyin heewi min nabiyin annabaɓe qatala haɓuɓe ma'ahu hino wonde makko ribbiyuna ɗigguɓe kasirun ɗuuɗuɓe heewi annabajo hara o haɓita e makko harano wonde makko ɗigguɓe mana jawɓe ɗoftaniɓe Allah ko wiyete ɗigguɗo ko jaɓuɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala wi'i kom a andi siko Allah subhanahu wa ta'ala hekkinɗa yeeso ma hay hunde ala ko ɗaɓɓa ɗon hande kadi a ɗaɓɓata ɗon intérêt a ɗaɓɓata ɗon ko ari weltanolan aɗa ataraga fof an hande kadi en tant que ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓatna he si Allah subhanahu wa ta'ala weltike fimin mi weltaki ko on haaju ma woni ɗum si a waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala faala kon fi a waɗal min komi faala kon haaju ma e ɗum wel so wi heewi haɓuduɗo heewi haɓuɗo wondude annabaɓe heewɓe fama wahanu ɓe lo'inkinanoki noon lima asabahum konko heeɓi ɓe honno fi sabilillah e fi lawol dina Allah ngol kamɓe en tant que ko dina Allah ɓe woni e haɓande kamɓe ɓe lo'inkinanoki haaju maɓɓe ala ɗum wonano wirɗen ni ɓe yimɓe Makka fokkotunoɓe joko gonnelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam tawi hiɓe acci galleji hiɓe jogui jawle heferaɓe ɓen inni si tawi woni on jokkay Muhammadu jawle mon ɗen fof ko ɗo accotonde ayi ɓeyni gasi no jarane ɓe acci ɗon jawle maɓɓe ɗen e galleji maɓɓe fof ɓe jokki nelaɗo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam fi hon par ce que ko Allah ɓe ɗaɓɓi haaji maɓɓe ala e ɗum ayi bon kono ɗum ɗo kadi noon holli e jo e jakande jawdi e ɗuɗude ko ɗum waɗi so inni to ko ɗum waɗi so wi ɓawa to onon wota on suuno e galleji maɓɓe wota on suuno e jawle maɓɓe wota on suuno e milliard ji maɓɓe en tant que ko l'islam woni ko jogui on ande ko onon woni sengo dow wa antimul alawna ko onon woni sengo dow ko onon woni risal ay en tant que ko islam woni ko jogui ɗo iwa ay waka ayyini heewi min nabiyin annabajo qatala haɓidi ma a wondude makko ribbiyuna yimɓe ɗigguɓe kasiru heewɓe fama wahanuɓe lo inkinanoki lima asabon konko heeɓiɓe fi sabilillahi lawol dine Allah ay wama da'ufu ɓe lo inkinaki fa mastakanu ay mana ɓe hoyfintinaki wallahu Allah yuhibbu sabirina mo yiɗi yimɓe muññiɓe ɓen ay neɗɗo ko yowoni neɗɗo muññiɗo wama kana laatanoki qawluhum konguɗi maɓɓe ɗin illa an qaalu sina ɓe wiya rabbana joomi amen ifrih lana juuru e dow amen
ihfir lana zunubana yaafana men bakkatuji amen ɗin ay toujours ko wonde e wolde ɗo insinanogol bakkatuji mumen astaghfirullah subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar c'est très important wonande neɗɗo wonande banu adama insinagol bimbe kikkiɗe joni sen daari kono ɓe wi neɗɗo yawɗo jihadi wara fi sabilillahi ɓe wi wo ɓen ɗon ko wiyete hay landal qabru kon ɓe landetake landal qabru nelaɗo maaki waraɗo fi jihadi waɗa sahim binaɗo waraɓe ka jihadi ɓen ɗin coñci ɗiɓe warida ɗon ko ɗin ɓe surridete ko ɗin wonta kasangue mabɓe on fiyoni ɓen so ɓe immintuniyama ñande janggo aray no mande maɓɓe ɓeɗo ko yamɓe sahidi ɓeɓe landetake e landal qabru ayi kono ɗum e hoore muɗum nde ɓe tinodiri e heferaɓe kono ɓe wiwno kono ɓe wonno wiwde wa ma kana qawluhum wonano konngol maɓɓe nge illa an qaalu sina ɓe wiya rabbana joomi amen ifrik lana juuru e dow amen e hafaran men zunubana bakkatuji amen ɗi wa israfna e fantinaɗi amen ɗimen ɓurtini ayi fi amrina e fiyaki amen on wa sabbit aqdamana tabintina teppi amen ɗen mana haramen dogali iɗen andi si fownino ka jihadi kala dogunoɗo kala doguɗo e jihadi ni kala yiɗi torɗo ɓawo haray on ɗo ngo woni murtardu ayi haray o woni murtardu o yalti e l'islam o ayi ko ɗum woni haray o yalti e haray o yalti e murtardu ina waya ɗi guerji bon eɗen andi hay ɗi guerji ɓe wiyay si yahama kala felliraɗo ɓaawo ɓen nayi on ɗon o yoɓetake ay par ce que ɗi andi haray ko wonnoɗo e dogude ayi ko noon kadi manaɓe toro ndeɓe fewnodire ndeɓe fewtodire ɓeɗo heferaɓe ɓe tori yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗo e dow maɓɓe muñal yo Allah yafanaɓe bakkatuji maɓɓe ɗin yo Allah tabintin koyɗe maɓɓe ɗen hara ɓe dogale ayi wansurna walla men alal qawmil kafirina e ɓeɗo yimɓe heferaɓe ayi ko ɗum waɗe yeyno julɓe seeɗaɓe ni hino ukkodira e dongal heferaɓe julɓe ɓen wara e fof maɓɓe herda e fof maɓɓe par ce que ko kamɓe Allah wondi ayi ko kamɓe Allah wondi fa atahumullahu Allah subhanahu wa ta'ala okkiɓe sawabad duniya mbar jaari lakara okkiɓe baraji aduna wa husna moƴƴi noon sawabil akhirati ko wiyete mbar jaari lakara kon mana hon ɓawde ɓe tinodire ɓeɗo heferaɓe ɓe gañi ɓeɗo heferaɓe ɓe jaaɓi jawle maɓɓe ɗe ɗon woni goo intérêt aduna bon ɓe maaya kadi Allah subhanahu wa ta'ala no maraniɓe kadi ko wiyete alijanna kon ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi min okkiɓe moƴƴere aduna o wi kono moƴƴi kadi noon moƴƴere nder lakara ayi ko ɗum waɗi si wiɗen ɗo goɗɗo si Allah subhanahu wa ta'ala okkorima jawdi ka aduna ɗo a rewirindi Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗi yarli kon haray ɓe wi moƴƴere ko wiyete aduna kon kono moƴƴere nden kadi noon lakara mawo ya noon taw ya kadi noon ko wiyete lakara kon wiyete aljanna kon e nemaji muɗum aduna on e welde lakara on noon ayi ko ɗum waɗi so inni fa atahumullahu Allah subhanahu wa ta'ala okkiɓe sawaba duniya mbar jaari aduna wa husna moƴƴi noon sawabal akhirati mbar jaari ko wiyete lakara kon wallahu Allah yuhibbul muhsinina mo yiɗi yimɓe moƴƴinoɓe ɓe ya ayyuhallazina ko onon ye ɓen amanu gonɗinɓe in tuti ullazina si on ɗoftike ɓen kafaru yedduɓe yaruddukum ɓe rutta on ala aqabikum e hoore kaɗo dina moɗon si on ɗoftike ɓeɗo yimɓe yedduɓe ɓeɗo heferaɓe si on ɗoftike ɓe ɓe rutta on e hoore kaɗo dina moɗon fatan qalibu rutto ɗon ka Allah maayi on khasirina hara ko on perduɓe ko ɗum waɗi julɗo ko fokke anda fiyake dina maɗan kan ko fokke respecta culture ma on dina maɗa kan anda ka tegata koyngal ma ngal ɗon en tant que a julɗo sina ɗum si on ɗoftike ɓeɗo heferaɓe si on jokki ɓeɗo pewjeje ɓeɗo heferaɓe ɓe ruttay on ɓe murtina en kaɗo dina moɗon kam maayi on hara ko on perduɓe
enen jile ɓen ɗon hannde kadi hiɗen duwa wattande o aya ɗo moƴƴa par ce que koko wiwɗen kon ndaare hannde enen jile ɓen koye homɓe wonen ƴettude référence koye homɓe wonen ƴettude référence nayi ɓeɗo yimɓe heeferaɓe hannde a naatay ɗo e nder suudu julɓe mara ko yimɓe julɓe ndaara inde ɗe ɓe woni e jammitade ton ɓen emin ɓen fof lanni jammitade inde heeferaɓe aye ɗo hannde ɗa fembaɓe ɗo ɓiɗɗo ma innama mouhammadou walla ibrahima walla abdoullahi même pas 10 ans 15 ans o ɗaɓɓani hoore makko goo inde nde o jammite nde o noddirte sa montay ko nden o nototo ha o maaya ayi hara nande baba makko innimo nden hannde kadi ko ɓiɓɓe men hannde jelo woni initade inde heeferaɓe ha galleji meɗen har so ko ɗen ɓe wona e noddede goy diva mi ngalɗay sa min mi yehi hannde ha galle amen sa watti ɗon sa nani ɗon inde wonaɗe e noddede ɗon ata heno ngalɗini sa inde ɗe baba maɓɓe fembiɓe ɗen anan tahiɓe noddede so gore e maɓɓe ɓe gari a nani inde ɗe ɓe woni e noddodirde ɗen a ngalɗay sa joni noon bi'sal fusugu ba'dal iman boni halkike nde tawde neɗɗo o woni julɗo ha a haqqi nene bamma fembima fembore innima inde julɗo ha gayna sansa nden inde ɗon sansa nden inde nde nene ma e bamma fembuma ɗum ɗaɓɓa ɗon jammore heefereyagal innitoɗa ɗum faman tasabbabe qawmin fa huwa minhu ɓay tun a wiyama abdoullah a wiyama ibrahima a wiyama mouhammadou nenema e bamma ko ɗum fembuma ɓawde heɓuɗa 10 ans 15 ans a heeɓi goye inde go nde jammitoɗa hara wona inde julde hay tawoni hara ko inde julde sa dagantako ma neɗɗo ko si tawoni a fini en tant que a julɗo a fini a tawi bamma no innuma inde heeferaɓe walla inde jinnaji daganoma sansugol nden inde ɗon waɗa inde julɗo fina tawa bamma no innuma inde julɗo dinde l'islam sansa nden inde ma ɗon a wiyeteɗo ibrahima walla wiyeteɗo abdoullah wawi wiyeteɗo mouhammadou walla aboubacry tawa an ala ko waɗa sina ƴettugol nden wallingol nden inde ma ɗon ƴetta ɗon inde goo inde heeferaɓe hara ko nden ɗon nodditirteɗa hannde kadi ayi no hulɓini ayi par ce que a noddirtike ɓen hannde kadi koye ɓen ɗon woni ko jeeyaɗa ayi wa ɗum waɗi toni ya ayyuhallazina kono ɓen amanu gonne me in tuti ullazina si on ɗoftike ɓen kafaru heeferaɓe yaruddukum ɓe rutte o ngala gaɓige kaɗo dina moɗon fatan qalibu maayon ruttoɗen oɗo lakara khasiren hara ko ɗon perduɓe balillahu ko allah mawlakum woni heftuɗo fi moɗon wa huwa kanko allah khayrun nasirina woni moƴƴo wallowo ko allah subhanahu wa taala ne woni ko walli norte iyaka nabudu wa iyaka nasta'in sanulqi meɗen sati bugade fi qulubillazina e ɓerɗe ɓen kafaru yedduɓe a ru'ba kulol bima asraku billah saabu konko ɓe sirkanta allah saabu konko ɓe yeddata allah ma lam yunazzil bihi konko allah subhanahu wa taala cippinali e maɓɓe sultanan dalil ɗaɓɓugol goɗɗo ko mana ça fait se wi ɗo sirku en sikko to waɗugol tun karma ko batiniagal jorogol to windata no wiye ko wiyete sirku kono ɓe wi man halafa bi hayrillahi fagadi asraka ka joni wiwgol mi wondiri nenan jara hakkude an arete ngal afede a yeeɗo waɓugolna barki seydina mouhammadou kontida ɗum ko sirku wa man halafa bi hayrillahi fagadi asraka kala wondirɗo ko wonna allah haray a sirki mi wondiri an arete ngal afede siko fenani allah wurnanan ɓiɓɓe am ɓen a woni neɗɗo sirkuɗo kawa koye sirku wonɗa ɗon mi wondiri alqouranul karim mi wondiri makka e madina ko sirku e goɗɗigo e goɗɗigo e goɗɗigo ko allah tum woni ko wondirte billahi wallahi tallahi ɓe wi noon wo neɗɗo kadi noon neɗɗo ko hooliɗa wo ko hooliɗa ndeɗa inna ndeɗa onta hunduko ma ko wiya billahi wallahi tallahi wo etoɗa dey hara kadi ko gonga woni ko wonduɗa an a julɗo haqqan
a maali on tugol hunduko ma ko wi'a billahi wallahi tallahi haraɗa andi peleti konko wiɗa ɗon billahi wallahi ko fenande he a waɗi ko hulɓini ko hunde mawde noon hunde teddude billahi wallahi tallahi haraɗa andi peleti ko fenande he ɗon kadi a naati kadi e probléme difa a naati e probléme ko ɗum waɗi wondore ɓeyni hay tawni koye hoore gonga wonuɗa hara koye hoore gonga wonuɗa yo neɗɗo yo rendu wondugol ko fase ko hunde hulɓininde go'o goo woydirgol ko wona Allah ko shirku ko hunde nde Allah subhanahu wa ta'ala yafantakoma wa man halafa bi khayrillahi faqad asraka wa man asraka billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna kala non sirkanɗo Allah haray Allah subhanahu wa ta'ala harmina nema koyte aljanna wa ma'awahu annar place makko ko yiite jahannama joni ndaare hande ko en jalo barki Seydina Muhammad mi wondiri adata ngala fede so ko taala wonana ɓiɓɓe am ɓe eyi mi wondiri alqur'anul karim a sirkani Allah ifa kadi si a wi billahi wallahi tallahi hakkudan e Allah tawi ko fenande wonoɗa yandu ɗon kadi ko probléme ayi probléme molanaɗo ifa o ɗum waɗi so wi ayi sa nulgi meɗen sati bugade fi golu bilsena e ɓerɗe ɓen kafaru yeddiɓe a ruuba kulol bima asiraku billahi saabu konko ɓe sirkani Allah ma lam yunazzilu bihi e konko Allah subhanahu wa ta'ala cippinaleɓe sultanan dalilu wa ma awahu werde mabɓe annaru ko yiite wa bi'sa boni maswa zalimina werde toñoɓɓe wala gadi ho gonga sada o ko mulla o Allah gongani on waɗow fodore makko nden isita hussuna hum tumbane moɓono ɗon ɓe bisini e dungaye Allah hatta isa fasiltum ha seedu ɗon watanaza'adum yeddodirɗon fil amre fiyaki on wa asaytum yedduɗon min ba'di ma arakum ɓawo yii ma to hibbuna konko yiɗuɗon min kunne moɗon man yuridu duniya ɓen faalaɓe aduna wa min kunne moɗon man yuridul akhirati ɓel faraɓe lakara summa sarafakum anhum Allah subhanahu wa ta'ala senidiri on o senidiri faalaɓe yiɗuɓe aduna ɓen e yiɗuɓe lakara ɓen ayon nu liyabtiliyakum fiyo jarribo on wala gadi afa ankum Allah subhanahu wa ta'ala yaafiko on walla Allah zo fadlin ko jomɓural al mu'minina dow gonniyeɓe ɓen mana Allah subhanahu wa ta'ala nde nelaɗo e sahaba e mumen yawno jihadi nelaɗo darniɓe o wi wone ɗo mana jihadi ndi gara ɓinndigol o wi wone ɗo o addi woɓɓe goo darniɓe défense o wi onon wone ɗo mbanen ɓe wonɓe ko ayntato hay tawni on yiita men wartidirama wata on iwɗo dey ɓe wi awa on say nelaɗo en ɓay darniɓe ɗo défense kamen ɓe cippoyi ka aynde ɓe nangodiri heferaɓe ɓe piridi heferaɓe ɓe gañiɓe heferaɓe liɓi matériel ji mum ɗin dogi julɓe wonnoɓe tan ɓe woni hoccugol matériel ji mum ɗin ɓe darnanoɓe défense ga ɓe immi ɓe ni on yiɓe to hocci par ce que no woniri noon jihadi si yahanoma si pirama mo kala ko jawdi ko heɓoy toon haray ko kañum jeeyi ayi ɓeeɗa ɓeyni a ɓeyno yiɓe to woni ɓe heferaɓe liɓi jawli mum ɗin dogi yiɓe to hino hoccude ɗimo enen kadi mayi darete wota ko heɓuɗen seeɗa ɓe immi kadi nelaɗo accunoɓe ɗen ɓe yaahi hocco kamɓe kadi hoccoygol jawle ko heferaɓe liɓi kon heferaɓe ɓawde ɓe dogi ɓe yeehi ɓe tawroy ɓe ardi ɓe rewriti kaɓe yaha darnano défense ɗon ɓe ari ɓe betti joyiɓe gaɓeno hokkide piiji ɗin ɗon ɓe wari ɗon julɓe ɗuɗuɓe ayi ɓe wari ɗon julɓe ɗuɗuɓe ifa joni noon Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗum ɗo fof ko waɗiri ɗum ɗo fof ko saabu koɓe yeddi nelaɗo Allah kon ayi fi honnu hono e mabɓe faalaɓe aduna no e mabɓe faalaɓe laakara kono Allah subhanahu wa ta'ala wi ko fi yo jarribo on kadi kono wi o yaafike on ayi yeddunoɓe nelaɗo ɓen ɗon e waranoɓe ton ɓen ɓe fof mabɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi mi yaafike on ayi wala gadi afa ankon Allah subhanahu wa ta'ala mi yaafike on wallahu Allah zo fadlin ko jomɓural alal mu'minina e zo gonniyeɓe nam Jama TV haray hande ko ɗo Allah subhanahu wa ta'ala e wagoto ko happanere ɗon kon wonno ko hewti haray en du'anike Jama TV on fof hay goto en accali abonné Jama TV on fof kala wonɓe suivre ka Jama TV ɗo haray goto accaka haray en du'anike mawɓe men ka diina e ka aada haray hay goto accaka e haray on du'anama on fof moɗon haray hiɗen sayma ɗon Alkasimu Ba
den salmina Abdourahmani Ba e Ceerno Abdoullahi fof salminama wowɓe noddude ka Jama TV ɗo Khadijatou Benna Tali e Alhaji Alimu depuis Kolobani ɓeɗo fof hara ɓe salminama ɓe wowi noddude ka Jama TV ɗo Abdoul Quddus hara fof moɗon on salminama Mamadou Aliou Diallo depuis Ñaari Talere on fof on salminama wowɓe noddude ka Jama TV ɗo e faaleteɓe noddude haray ron kay feere noddugo ɓe fof moɗon haray on salminama haray hiɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala kala mo Allah liɓi ko satti hoore mum kala nangaɗo yo Allah ittu kala sokaɗo mara yo Allah subhanahu wa ta'ala yalti on te kaso accina on ti ko wonta sabu naɓugol mo kaso sattiraɓe fi jiidi ɓen fof yo Allah subhanahu wa ta'ala hoynanɓe faalaɓe dewle ɓen fof yo Allah subhanahu wa ta'ala okkoreɓe dewle laaɓuɗe nafayɗe okkoreɓe juriyaji waɗaɗi barke sattiraɓe fi jiidi ɓen fof yo Allah subhanahu wa ta'ala okkoreɓe fi okkoreɓe jiidi yimɓe monɓe leyɗe janane ino sattira fi kayriji en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkorɓe kaydiji faalaɓe yaaduji ɓen fof faalaɓe voyage ji laaɓuɗi ɗin fof tawi no ronki feere yo Allah subhanahu wa ta'ala okkorɓe voyage ji ɗi Allah newnu voyage ji maɓɓe ɗi laato yo Allah subhanahu wa ta'ala hunta en haajoji men kalirɗi ɗi yo Allah okkoren barke maw e men ɓen okkoren barke nene men e baba men e barke karanko men e barke esira e men yo Allah dandu en ala e wawata yo Allah dandu en kata e kasara Allah dandu en sabu gagne e bone iblisa rahmati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina rahmati rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana atina min azwajina wa zurriyyatina qurrata aynin waj'alna lil muttaqina imama ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وادخلنا مع الأبرار هراي Jama TV إن شاء الله ربي هراي abonné seni on watano yila émission on sakki aljuma 15h-16h haray ko en goto si Allah la jabe yo Allah dandu en nawnare e goddum go si Allah jabe sakki vendredi hide ndo ko yon watta yila émission on muradu mojjuru haray ko en goto sutti non kadi émission on haray ko en goto men jodoraaji do sabu tawde hara meden jogi gandal ko sabu mon joini men do inshallah rabbi ko en goto aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم